Giadíomh a tharde Gaeilge gamer an seo agus tá mé arás inniu le Princess Peach Showtime chun an cathrú urlar a thimirt inniu den céidir. Mar sin tá muid go tíre ag an pontse ar chríochnaí mé inné ar an 3 level agus anois an cathrú. Detective Peach níor bhain mé socha mór as an level sin riú ach ninja ínta dhéanamh mé ninja den céad level ar an level seo mar sin. Sé seo an darna level ina bhfuil ninja Peach agin, bhí an cé ceann galant ar fad, idir stealth agusionsaí a dhéanamh ar na námid. Go dtí ar siú an seo. Rinn siad rud éigean don haislein. Ní raibh mé ag siúil le cé mé an rud a dhéanamh chun a bheith faoi rún in aice leis an balla sin é nach bhfuil sin é go dtíre. Janu go mé beidir go mé gceart an seo. Haha ínta agus solas an seo. Callanta go leor airgid. Beidir bí sin é. Liam agus bí san air chun cinneol double jump a dhéanamh. Ní raibh mé ag iarraidh Liam síos mar sin. Níl. Bhí mé rá cén fannach bhfuil mé ábalta an darna cheanna dhéanamh. Beidir an rud le déanamh ná. Níl. Bhí mé ag smaoineamh go mbeidh ábalta rud le dhéanamh mar seo chun é a chur ar an tío eile. Ar bhhain eile mar sin.
Major. Sinné cai tú siúil go máil in aice le na cligín boga mar sin. Gan a bheith ag bualadh le bí. Just siúlasteach leis an left stick. Gan a bheith ag bualadh leofa le bí. Ok, take a manéis. And an céad ceann. Yes. Agus a rís sin é. Bhuí saoirse agad a thar. Oh. Sin. Aha, finish. Am I able to wall jump? Sin. Oh. Haha. Marshall. Agus an isis chantaí. Haha. Marshall Taser. Sinné. Oh. Búil mí ag teachta níos ón Caisleán. Go leor ar Raglan go dtí an Caisleán mór. Oh. Oh, táimid ag rithar an balla ionta. Oh. Even lom an part seo. Oh, Neil. Heb muid arháin eile mar sin. Rístelle. Cé mé fannacht ar an platform seo. Gan a bheith ag léim si sin é go dtír.
Aristella, tá sé Jackar go leor an part seo. Ní bheith sin ní bheith mór an críthe fágáil gom in Jerry an level seo. Oh well, tá méid Jerry an level seo Pedro. Oh, tá many boss ag teacht Pedro. Ho ho ho. Galanta. Can I screw na hatcha? Hey. I didn't see. Galanta. We sé sin mar rud as anime. Ínta ar fad. It's done. Thank you. Mayu Ninja Beach. Bhí an ceann seo go hinnta. Tá sé géirí níos Jackra is cinse ach tá sé ionta go fad. Cean deanta agam agus leanaí mé ará leis an céad Detective Peach level eile. Níor haitin sé go mórlam an céad level Blackdra a bhí an mar bhí sé get the bug mal. Heal mé ach beidir go mé an ceann seo níos fearr tíochaí muid. No problem. Níis. Cé a bhíonn siad ag godú sa level seo. Oh. Sin é an dealr mhór. Haha, tá cuma mar Gotham City sa cóir. Oh, cé mé léam an seo. Okay. Well, bhí mé rábháil an sé teachtarás tá. Yeah. Léam, okay. Oh, woman. Ah. Oh, an seo, okay. Haha, bhí mé rábháil. Ar a lim. Níidir go raibh mé mícheart ag cur Detective Peach ar an level seo. Seo é Dashing Thief Peach, tá ag meascú suas an dá rud. Oh, okay.
Aha, Shimmy. Get all of that. Ooh. Nothing on show me. Oh. Shimmy. Ah, Shimmy. Whee. Ooh. Hmm. Shimmy. Haha. Yeah. Abnormality detected. Peach on a harder. Oh, damn, with your airship, no road Martian. Whoa. Whoa. Ha ha ha. Grishma just, No problem. Oh. Ah, Martian. Pager. Marsha. Shin. You. What else is on Marsha? Pager. Phew. Girl, I gotta hurry. You'll sit your hair card.
below. Okay, Mariana Michelle. Ah, did you mention? Bean or a V2 in red shin? Uh-oh. Ah, a cannon. Okay. Our shin came a lame. I panicked. Shin, you. Ah, August came a lame. Sure. Aha, Utah. Skrish my edge line. Martian. Slan Sawal Jelenish. Rico Tapa and Shaw. Oh, new. Whoa. Indiana Jones move. Galanta. Shinjiro Leshan airship. Who Thief Beach. Job Janta. Okay. Thank you. Hardman Kilnjurna. Garoshi. Beidra level Ella Nervi Meg Rehig Jeru and level. Niakame and Kilnjurna. Martian Rai language on Theo Shaw. Ah, Shin Detective Pichella. Well, Yanni me an Kiln Shaw. Dusbara. Mar heel me go road Detective Peach of on Kate. Kiln Riv Shin. Martian. Yanni me Rai Lish and Kiln Shaw. Black Dra. My floor. Tassa.
Whew. Ah. The you know what, Gajation. Aha, bhíon carta agam. Tá rud an seo. Oh, Neil. Le haide an bhfuil sé seo ceann duine siom bhíonn seo. Oh, inte. Bhaile mé piú. Uh-oh, buama. Picture go mé rud ag an sa leor. Leis an chligean. Bheadh sé sin an túr ach méad le cligean. Sin é. Oh, sauce.
Uh-oh. Ah. Taken. Can you hug me if we jar came earlier in 5. Níl ceann seo tá Céad ceann eile bhéidir. Aha. Siar sao bhí mé ar lorg ibre a sé mar tá scríofa an seo. Is Amadán mé níor thug mé sin faoi deara. Ah. Ínta. Of course. Go lower. Up floor, Martian. On it. Tá sé seo get the bug mar a téama ó híní fasta nach bhfuil buama sa túr. Mar sin tá muid bug na hir an bar an seo. Rud éigean le Jana an seo tá méid Jana. Caitheann muid an gír a aird.
cé tuigim tá cúpla páirt an. Sin bhearchean. Sin é. Bhfuil ach an trí an nó níos mó. Ní mé trí as an is. Phew, ach an ceann. Ní raibh mé cinse an raibh trí nó ceithre cinn. Ó, tása. Ah. Ó, Aha. cabhail na Gardaí ar éist. Thur mé ceann eile. Of course. Sin é. Mar sin caiimiid an tío seo a thur ar siúl lena gears tá méid deanú. Tá méid deanú. Idir an ceann an seo beidir. Sin é. Gus go dtí an rud leis an chléir seo. Beidir go bhfuil sé ar an tío eile. Sin é, haha. Go tíre ar an tír seo. Ní méidlam sin nach bhfuil sé automatic go tíre nuair a siúlann tú go dtí an rud mar seo, cé tú bí a dhéanú. Bhí mé géirí rud ar bí a larg faoi rinn ach níl rud an. Nuair sin ar éileann. Táid bag na hán leis an chléicín mhór. Tá go leor críthe feadh agam. Dhéanaí mé ar aghaidh. Tír go rudaí gan seo. Níl. Ó ba chóir go méid sé tá póls a bhosca an seo nach bhfuil. Sin é. Cé muid a bheith cur am a Peach. Níl. Bhí mé smaoineamh go méid sé sin an. Seo mar meas ar a bogad an, cé sé a bheith tégan an seo. Sin é. Sáilligí an táran a bhéad an do méad buail meas deathí cloigeann mar sin tír saoil. Iad do clúas a briste ar fad. Is teas an óhan leis. Rí a hara.
agus cai an buama. Haha. Sinné. Case closed. Thank you so much. Well, bhí sé sin níos fearr ná an céad level blachtere. And my salt as an ceann sin. Bhí sé mar scanning action garage. Oh, tá gúna specialta sa siopa. Anta ach chuoinam seo Kung Fu Tail galanta an head level le Kung Fu Peach mar sin. Tá méid seo go mór leis an level seo is even lom na sean scanan Kung Fu. Each time. Whoa. Sin. Oh. Sinné. Already gonna show. Aha, tá. Idir na go méalta an ceann seo bhhar. Tá sé dreidte an seo. Ok. Tá sé ar oscailte leis. Oh.
Rocky, Shimmy. Aha, Kung Fu Peachig Chactanish. Calm down, Collie, at the hair, or he. Oh, and, Arash. Oh, can we have the Liam Can show faster, inte? Finish. Cowl me dog. Arash, no so true. Ah, Kaimi Dolarash. Gucci and Doris Ella. Credium. Ooh. Είμαι από τα Liam Marshall Nish. Aha. Und, Neil Shiv Raw Larger Anish. Leah Streets of Rage at the Anish. Or show. Shane. Like this. Martian.
Oh. Any other Vienna? Oh. You'll may go main able to Liam agus Kikiana, ag an am céanna ag beidir nach fo, mar sin. Aha. Yeah. Well, sin é there be. Now Liam Sus. Uh-oh. Bug na Mara. Ha ha ha, Calanta. Oh, Neil, tell me Marv. Shouldn't Calanta. How much bug na on? Can you parry attack on Lena Kin Lena Bata Mora? Ho ho ho. Oh, that's even on one part show. R4. Animation. That's She's Jacker and her shot. Okay, to be a Yanu, Meridian and Circle, but we must call in a row. Should go to top. Does Mash be?
Sinné. Yo. Agus Sinné. Level Kung Fu Peach Chanta. Thank you. Entire fad. Ian Kion Shaw Galanta. Go Haritha. Na Parchana Nuravian. Fiha no Trocha Namage ar an Scalan ag an am céna. Bhí sé sin galanta. Agus anis an Cahrú Bás Roin. Go leor again. Mé dul go bra ar hiú na Sparkle James. Oh, an Caille I hain. Spot Madhu atá no cat nu cinse Leon. Leon atá. Ordu rada Yanu lena Liroji Corcra. Tá siad sanach mi cheart ní mead a léim go hard mar sin. Sin é Beidir. Haha, sin é. Haha, mar sin. Agus an Leroy Corcra mar atá an leathan bás a cluiche seo. Cílíonn sé sin go méid Johnny an rud cart. Pineapple méid léon go mai. Níl. Rud eile atá an siúil lena Leroy a ríist.
sinna. Fiú. Cé bheith curama leis an bua dearna. Níl mór an críthe fa. Ó fiú, críal. Usage ar fad. Níor chur mé an ceann sin sa dro ceart. Ach inis go dtí tá ó tá beirt an inis. Sin go mai. Níl sé sin go mai. Níró sé sin an rud ceart ach tí mar chuiríonn ar líróidíús. Ó! Sábha tharla sé sin go tapa. Anis caithfidh mé a bheith an seo. Okay. Ooh. Sin é. Caithfidh mé a bheith I mo hí faoin fiú sin é. Agus inis. Bhí mé róháil níl mé géirí an rud seo a dhéanú go chomlan ríist. Caithfidh mé a bheith curnach mar sin. Meas ar a Jackar an bás seo. Anis sa pointe seo caithfidh mé a bheith I mo sheasú an seo agus sin a chur a sin é go díire. Caithfidh tú bheith a seaasú go díire ag an pointe seo agus opbí a dhéanú chun an líróide chur ar ais thuige agus sin é an ceann seo deanta agam. Yo, mai sibh Peach agus Stella. Urlar óháin eile deanta agin inniu. Bhí sé sin galanta. Go háirithe an Kung Fu Peach level when mé sult mór as an ceann sin. Ó an ceann dearna a bheith agin an céadar eile. Ach, faoin am seo, tá sé deanta agam ar an level seo agus fágaí mé mar sin é don leatá an inniu. Mór a háirte, slán.